Susanov a dneska tam môjom provodu. Dneska si zahrajeme futbalovú challenge. Mojím kamarátom. Čus. Ideme si prvú prekážku postaviť. Mám už postavenú prekážku. Mám ju ukázať. Predribujeme to až na konci a kopneme do toho kolesa. Ja budem kamerovať. On bude kameraman. Takže kto začína prvý? On nechce začať sám. Strhneme si. Dobre. Na 3, hej? Raz, dva. Ale No, raz, dva. more. Raz, dva, tri. 1-0. Raz, dva, tri. 1-1. Raz, dva, tri. 2-1. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. 3-1. On začína samo. Ty začínaš. No, dobre. Zober si loptu. A teraz? Máme na to 3 pokusy. No, startuj. Tak. Dajte lajko, odberá zvonček. Kopni. Skoro. Ešte 2 pokusy máš. No tam chodíš si začať. Nie tam. Tam. Hej. Tam. Teraz! Tam už ísť. Tam. Abo, no, oznovaj. No. Oznova. Dávaj. Tak. Teraz kopni. Nedal si. Ešte jeden pokus. Iď spod. Tak ešte jeden máš pokus na to. Teraz to musíš ísť. Tak. Tak. Nevyšlo to, takže idem teraz ja. Takže idem ja. Nedal to. Ešte raz. Ešte má 2 pokusy. Idem od začiatku. Nedal si to. No to kopni len. Či to dáš? Nie. Áno. Like, subscribe. Škoda, má papučka, ale to nevadí. Skús to znova. Kopni. Nedal to. Takže ideme ešte raz po 2-krát. Takže ideme ešte raz po 2-krát. Tak. Tak. Nedal si to, ešte jeden pokus na to. Nevyšli 2 pokusy. Jeden. Tak dávaj. No. Nevadí. No. Kopni už, kopni. Idem ja teraz. No a ide Samuel Gabor. A nedal to, ale má ešte jeden pokus. Skoro. 2 pokusy idete? A nedal to. Tak, ideme na druhú challenge. Takže ideme na to. Takže ideme na druhú challenge. Máme ju postavenú. Kop z diaľky do toho, do gumy. Ideme na to, ideme si ešte strihnúť. Aha, super. Do 3. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. 2-1. Raz, 2, 3. 2-2. Raz, dva, tri. 3-2. A začína sám. Začínam. Takže máme druhú challenge, idem kopať, máme na to 3 pokusy. Vedia, ešte jeden pokus mám. Áno.
Mhm. Celého videa tak to zrobíme. A kdo si viděl? Ještě jeden pokus? Já moc nehrajem fotbal. Nedal jsem to. Nevadí, ale je dobrý. Můj kamarád. Teraz ide môj kamarát. Má ďalšie tiež ty pokusy. Vedia. Takže ideš. A vedia ešte jeden pokus. No kopaj, dávaj. A vedia. Takže ideme na tretiu challenge. Abo ešte po dvakrát ideme. Nie, už pôjdeme na tretiu. Nikto ani si netrafí. Dobre. Ideme na tretiu challenge a vymyslel som tak mini futbal. Hrajme do 5. Ukážem vám. Pozor. Bránky. Tam bránky. Takže ideme na to. Hrajme do 3. Tak ideme na to. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. 3-0. Začínaš. Ja mám loptu. Mám loptu, takže poďme na to. 1-0. Pičko? Start. Go. Up. Up. Takže musíme to ukončiť, lebo sa stal zdravotný úraz. Takže čau, dajte like, odber a听到右边，小情歌都美的我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和快。